I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwamukeleke nalamuhla elihlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyi Rhapsody yamaqiniso ibhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ke ngilwesine tinge21 enyangeni yengci ku-2025. Haleluya. Sihloko sethu salamhla sithi dinikele kuye ngalokuphelele. Livesile kuvula litholakala encwadzini yesibili yaPetro sahluko sekucala livesi le21 lifundzeka kanje. Kude siprofetho lesake seta ngentsandvo yemuntfu, kodwa abantu bakhuluma loku kwaNkulunkulu bachutshwa ngumoya longcwele. Mfundisi uthi ngesikhathi utinikela kumoya longcwele uyakunyakatisa kuphakamise, condzisa kwenta kanye nemavi akho. Uthi-ke umfundisi, ngiyakhumbula ngesikhathi ngisacala kuva intfo lenjalo, ngangisanza kubuya ekhaya emva kokumukela moya longcwele. Kwathi ntsambama ngalelo langa sahlangana sitewukhonda singumndeni njengalokwetayelekile. Kwalandzela lolu hlelo lolwetayelekile lapho umuntu ngamunye abefundza livesi lembhalo, bese-ke babe wami uhola umthandazo noma akhombe munye wetfu kwenta njalo. Ngalelo langa emva kokube sesifundzile imibhalo babe wagucukela kimi wathi angihole umthandazo. Ngisavula umlomo wami ngithandaza ngavele ngachuma ngakhuluma ngetilimi tativakala futhi tiphangisa ngenganywa ngumoya ngase ngiyacala ngiyaprofetha. Lokhu kwakungazange sekwenteke ngetikhatsi tetfu tekuthandaza singumndeni. Uyachubeka umfundisi uthi ngakulokunye ngangihleti emuva esontfweni ngangiselibhobhodlelana ngaleso sikhatsi, kodwa ngeva moya waNkulunkulu alayida umlilo ngekhatsi kimi inkonzo isachubeka. Ngathi ngingaketeleli wangimisa ngetinyawo futhi ngase ngicala ngikhuluma ngetilimi ngiphindze ngiprofetha. Libandla lonke labindza tfu, kodwa wonke umuntu wakhuthateka futhi wakheka. Uma sengicedzile umfundisi lomdzala waholela lonke libandla esikhatsini semithandazo lejulile. Haleluya. Uthi-ke umfundisi tikhona tikhatsi letifana naleto lapho umoya waNkulunkulu akuchuba khona. Umprofethi Hezekeli wathi, moya wase ungena kimi wangisukumisa ngema ngetinyawo. Lokhu siyakutfola encwadzini yaHezekeli sahluko sesithatfu livesi le24. Ungaba nato utive nawe letikhatsi letikhatimulako namoya longcwele onke emalanga, sikhiya kutinikela kuye. Umlilo wakhe lokuwe uhlala uvutha njalo, ukuwe futhi unawe phakatse. Haleluya. Yachubeka umfundisi uthi wathi kumaHebheru sahluko se13 livesi le5, ngingeke ngikuyekele ngingeke ngikushiye. Bese kuMatewu sahluko se28 livesi le20 lihumusho le-New King James Version uthi nibokwati ukuthi mine nginani onke emalanga kuze kube ngusekupheleni kwetikhatsi. Haleluya. Kuso sonke lesikhatsi unenshisekelo, ubeka uvakashela tibhedlela, emajele, timakethe tekuphila, ushumayela. Bekungumoya longcwele akunyakatisa, bekunguye acondzisa tinyathelo takho. Ngesikhatsi uva uphocelelekile kufakazela lofundza nabo, bomakhelwane, losebenta nabo, emalunga emndeni kanye nebantfu longabati lowawuhlangana nabo endleleni, kwakungumoya longcwele akunyakatisa. Nguyona nkonzo yakhe empilweni yakho lamuhla, ukunika amandla ekukhuluma futhi wende ngekwentsandvo yaNkulunkulu. Usatinikela ngalokuphelele kuye, emandla akhe kanye nenhlakanipho yakhe itawuvetwa ngawe. Haleluya. Usitsha sakhe sekufeza imasu kanye netinhloso takhe emhlabeni. Haleluya. Umthandazo. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngamoya longcwele lohlala kimi, futhi angichube ukuthi ngikhulume emavi akho ngesibinzi kanye nangemandla. Ngitinikela njalo ekuholeni kwakho kanye nasekuholweni ngumoya.
Nginyakatiswa njalo kufeza intsandvo yakho lephelele kanye nelubito lwami kuKristu. Egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundvo mlaleli utawufundza incwadzi yaHezekeli isahluko 2 livesi lekucala kuya evesini lesibili, nencwadzi yaJeremiya sahluko 20 livesi lemfica, imisebenti yebapostoli sahluko sekucala livesi lesiphohlongo kuyo i-Amplified Classic. Haleluya. Bese-ke lihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye, namuhla kufundwa incwadzi yekucala yabaseKorinte sahluko 6 kanye nencwadzi yetihlabelelo sahluko 114 livesi lekucala kuya evesini 112. Haleluya. Bese kuthi-ke lihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili kufundwa incwadzi yaLuka sahluko 18 livesi lekucala kuya evesini lesiphohlongo kanye nencwadzi yekucala yaSamuweli sahluko 7 kuya esahlukweni sesiphohlongo. Angithathele lithuba mlaleli ngibonga ukuthi uhlale nami sisafundza livi leNkosi nalamuhla. Ngikholwe-ke futhi ukuthi ubusisekile. Ngiyakholwa ukuthi sitawubonana kulokulandzelako. Ngicela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli iNkosi yethu Jesu, umane usho nangha emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.